chapter 5 egameni likaJesu. Siyaqhubeka. Hallelujah. Mark chapter 5 egameni likaJesu. Simuve ukuthi uthini uNkulunkulu egameni likaJesu. Ngelivini eliphelile egameni likaJesu bekasiwetela ngeshe egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Sembekile uNkulunkulu egameni likaJesu. Hallelujah. Chapter 5. Mark chapter 5, verse number 1. Sihloko sithi uphilishwa kwendvodzana enemadimoni. Hallelujah. Hallelujah. Namhlanje lelanga lephiliswa. Kuphiliswa kwendvodza lenedimoni. Lenkonzo ngiyo lena ephilisa abantu njengoba sihlangene. Sitawutusa uNkulunkulu lophilako. Lokuyena aphilisako egameni likaJesu. Othi yena inyanga lengiyo egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Ngeke ujike ugula sewufikile ebukhoneni bakhe. Kuthiwa abalethwa bonke lebebagula egameni likaJesu banetifo letiningi egameni likaJesu kepha wabaphilisa bonke egameni likaJesu. Namhla egameni likaJesu uthume kuyini indvodza komunye umzalwane egameni likaJesu. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu uyakhuluma egameni likaJesu. Verse 1. Base bewulila kusheya kwelwandle laseGalile leGerasa. Wathi Jesu uyaphuma nje esikepeni. Wahlangabezwa indvodza lebenedimoni iphuma ebathuneni. Hallelujah. Wathi nje uyaphuma esikepeni egameni likaJesu. Wahlangabezwa indvodza lebenedimoni iphuma emathuneni. Hallelujah. Sikhona kulendzawo egameni likaJesu. Sewukhona uNkulunkulu egameni likaJesu. Sisebukhoneni bakhe egameni likaJesu. Singene la egameni likaJesu. Sinema issues lamanenge empilweni tethu egameni likaJesu. Siyathi ukuthi nasesifikile kuye nguye lotawungenelela in whatever issue lesibhekene nayo. Hallelujah. Hallelujah. Jesu wathi uyaphuma nje esikepeni wahlangabezwa indvodza lebenedimoni iphuma ebathuneni lapho yase ihlala khona. Kwasekude nomunye umuntu labengakhona kuyibopha ngisho nangediketana. Beyike yetanywa ngaphambili ukuthi iboshwe ngedilimo nangediketana. Kodwa beyitizabula incamule nalediketana ibe tikulu. Hallelujah. Sibona lendvodza isesimene egameni likaJesu. Simo lesibhlungu lesingasiko mnanzi empilweni yaso egameni likaJesu. Sibona lendvodza lena iphila isolation egameni likaJesu. Lendvodza egameni likaJesu ihlaselwe ngemadimoni egameni likaJesu. Nesithunisayo sesehlile ngoba ihlaselekile egameni likaJesu. Ngikhuluma nabantu namhlemile egameni likaJesu baku-isolation egameni likaJesu. Sithunisa bosesehlile ngenxa yokuhlaselwa ngemadimoni. Impilo yabo isemathuneni lapho egameni likaJesu kungavuki lutho khona egameni likaJesu. But egameni likaJesu loNkulunkulu lesimkhondako egameni likaJesu yabalanza abantu abasemathuneni ababuse empilweni egameni likaJesu. Yabalanza abantu abaku-isolation. Yabalanza nebantu lasebalahlekelwe idignity yabo. Khuluma nemuntu mina ulahlekelwe isifundi. Akasahlonipheki ngisho nasemndenini. Akasahlonipheki ngisho nakubantwana. Akasahlonipheki ngisho nasemangweni. Kwenzenjani uthuthwe simo sabika emathuneni egameni likaJesu. Bantu bonke basebayamdedela ngoba nasewulahlekelwe isifundi kude lokwemukelako egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah.
Angisazi ukuthi unangekhathi imiphi imimoya lebophe wena empilweni yakubeka emathuneni la kungamili lutho khona egameni likaJesu la ungeke ukhona ukukhuluma nemuntu khona yakubeka lesimo sikubeke isolation egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Sibile simo egameni likaJesu. Lesimo lesi si out of control. Kude losikhonako egameni likaJesu. Hallelujah. Kude nabenemandla ekuyesula. Usuku nemini bayikhala impongoloza idinzabeni nasemathuneni idiwele manje. Hallelujah. Hallelujah. Kuthiwa wasekude namunye umuntu labengakhona kuyimopha ngisho ngaketiketana. Le ndvodza lena bese kude nongayisida egameni likaJesu. Hallelujah. Alamanye amagama egameni likaJesu lonke lisinto bese lingasekho longasafikeleli kuyo egameni likaJesu. Yase iyayekelwa khona lapha ku-isolation egameni likaJesu. Ngikhuluma nemuntu namhlanje egameni likaJesu lo sayekelelwe khona lapha egameni likaJesu sekude ngisho namunye lo hawulela mhlawumbe kuveda lusinto empilweni yakho. Hallelujah. Kepha ikhona lenkosi engadimoni egameni likaJesu. Le lawule emhlabeni ilawule nasezulwini ilawule nangaphansi kwemhlaba egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Uthi iyasukhona isolution ayikho naye lenkosi engadimulo egameni likaJesu lekhona namhlemini egameni likaJesu ngeke yini ugijimele kuyo egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Uke wamemetela ngalenyelanga wathi egameni likaJesu nakukhona lomile egameni likaJesu angetikimi anathe lokuthobo egameni likaJesu naye lenkosi engadimulo levule tandla namhlemini egameni
Jesu. But lokujabulisa bona lendvodza egameni lika Jesu athi noma madimoni ayidonsa ayidonsele emuva egameni lika Jesu. Kepha yakhona phunyula yagijima egameni lika Jesu. Ngalamanye amagama sifundzani thina nawe uyagijima egameni lika Jesu noma simo siphethe gijimela kuJesu. Noma ngabe lama-issues abantima kangakanani gijimela kuJesu. Lokhu kuyena yena atakusolvela le problem. Hallelujah. Kuthiwa lendvodza yagijima egameni lika Jesu. Ngebantu bani egameni lika Jesu? Yaya kuye Jesu yafike yamkhothama ikhuleka egameni lika Jesu. Ngoba ngeke ufike kuye egameni lika Jesu nje kunjalo. Angeke ufike kuye egameni lika Jesu nithoba phambi kwakhe ujike unjalo egameni lika Jesu. Hallelujah. Uthona mathole azakhotha nezilile simo longasadi ukuthi sowudasithini egameni lika Jesu. Kuthiwa lendvodza yagijima egameni lika Jesu. Yathi seyigijimile yafike yasiyakhothama etinyaweni taJesu yakhuleka egameni lika Jesu. Yathi baba ngiyakubonga
Hallelujah. Khuluma amadimoni egameni likaJesu. Ngoba nasa ufikile kuye egameni likaJesu amadimoni akanamandla. Egameni likaJesu ufikile kuye egameni likaJesu amadimoni kumele aphume egameni likaJesu ngoba akanandzawo egameni likaJesu. Kuke kwahlabela lo munye wathi sithi asinandzawo la uJesu nonendzawo egameni likaJesu. Hallelujah. 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 Jesu wasebuta uthi ungubani libito lami. Yamphendula yathi libito lami ngumsibanyeli. Libito lami ngumsibanyeli. Ngoba silibutho. Hallelujah. 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 Usho amagama lamanene egameni likaJesu. Nathi egameni likaJesu ubone ngiyona bayasihlasela. Empilweni tethu egameni likaJesu. Osibanyeli bayasihlasela egameni likaJesu. Basende singasakhona ukuthandaza ngoba sihlaselwe ngosibanyeli. Basende sibe ne-attitude ngoba sihlaselwe ngosibanyeli. Bathe kukhona elibakhe osibanyeli kumele badethe egameni likaJesu. Kuze wena utawukhona kuthandaza, kuze wena utawukhona khona osibanyeli kwamele badethe egameni likaJesu. Noma uthola operator empilweni tethu lasenda ukuthi singakhoni kuyikhona kahle Nkosi egameni likaJesu. Bathi nayi le Nkosi engadimoni lentili wena namuhla egameni likaJesu kuze ukhona ukukhona kahle. Hallelujah. 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 Amadimoni yaseyancenga Jesu ukuthi angabaxoshi kulelo lizwe. Bekukhona umhlambi omkhulu wetihonji kuleyo ndzawo uthe udla eceleni kule ndzawo. Yesu yatincelela lemimoya lemibi lithi mane esuthumele lapha etihonjini singene kuyo. Wayivumela. Yaphuma-ke imimoya lemibi kuloyo muntu yangena etihonjini. Wonke lowo mhlambi wawungahle kubetihonji leti-2000 wagijima waholokoshela eweni. Hallelujah. 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 Konza thini namhlanje egameni likaJesu. Hallelujah. Noma ngabe ungene kule ndzawo egameni likaJesu sesimeni lesithide egameni likaJesu isociety ingasakuceli egameni likaJesu bantu bangasakumukeli nesithundi sesikwehlele lapho uhlale emathuneni ungcono semahlazweni naye inkosi yematimulo egameni likaJesu idzinga wena namuhla kuthi usenzele kuyo ngebantukane egameni likaJesu ukhothame kuyo uyikhonde uphakamisele mthuko kuyo egameni likaJesu lesimo siyaqhaqheka lesi egameni likaJesu sesiqhaqhekile lesimo egameni likaJesu angeke kuvume ukuthi uthule kwamele uhambe ushumayela libhakeni. Hallelujah. Verse 20 makadlamini. Verse 20. Hallelujah. 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 Yahamba ngale ndvodza yaqala kumemetela eDekapolisi kuthi Jesu uyele letinto letinkulu kangakanani. Bonke bamangala nabakufa. Hallelujah. 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 Ikhona lenkosi engatimulo letele wena namhlanje egameni likaJesu. Angwate ama-issues lobhekene nawo. Angati ukuthi uhamba phi namuhla egameni likaJesu. But now utawusondzela kuye egameni likaJesu. Ukhuleke ukhothame enyaweni takhe egameni likaJesu. Lesimo siyashabalala egameni likaJesu. Utawungena verse 8. Akunandzaba ukuthi la kusukela verse 1 kuyofika verse 7 bekuyi-sad story ngawe egameni likaJesu. But verse 8 utalebhendlo yakho egameni likaJesu. Emadimoni ayashabalala osibanyeli bayabaleka egameni likaJesu. Thatha lo verse 8 namhlanje egameni
uyaphila wena kabuhlungu egameni likaJesu. But kulo verse 8 inkululeko yakho, uyakhululeka ku-addiction, uyakhululeka kuboshweni kwakho, uyakhululeka etinkingeni takho, uyakhululeka ehlazweni lakho ngoba seyikhona inkosi engadimulu egameni likaJesu leyakuthenga ngenani eliphakeme engakubaleki ukuthi uzofika lapha bekwenenjani egameni likaJesu ikwentela umusa namhlebeni. Wenzela umusa okhalayo ayomangalisa lomusa okhalayo. Thank you, Jesus. Ayomangalisa Yes.